Itora rĩa Iresi gĩcigo mbunge gĩa Shinyaru kaunti-inĩ ya Kakamega rĩhofanĩirwo nĩ itu rĩa kĩeha thutha wa mũthuri ũmwe wa mĩaka 72 kũragĩrwo gwake ira mathaa ma mũthenya. Bila unaona watu wameanza kuuawa sasa mchana namna hii kwa sababu ile information kamili. Kijana huyu mzee anasema aliagana na baba yake saa 1:30 akasema baba niwekee simu kwa moto na ukitoka niweke kwa dirisha yangu. Yeye akatoka. Which means ama majambasi ama waizi wamekuja kuingia hapa kati ya saa 2:30 mpaka saa 3 alikuwa ushaua mzee. Moro wa Charles Aruga augĩte araumira muciĩ mathaa ma rũcinĩ na gũtiga ithe Joseph Anyanja muciĩ, no agĩcoka mathaa ma hwaĩ-inĩ aracemania na mwĩrĩ wa baba wao ũrĩa ũratihangĩtio mũtwe. Charles augĩte muciĩ wao nĩ ũkoretwo ũkĩhofanĩrwo nĩ ekinaĩ na kũiywo indo itiganĩte gwa kahinda. Nikapata amegongwa kichwa, flower pot inakuanga kwa doorstep yangu hapo. Amegongwa nayo kwa kichwa imepasuka. Kuna kuanga na engine ya gari ndogo hapo hivyo. Hiyo engine sijui pia walitumia kumgonga nayo, alafu hiyo engine yenyewe haiko. Oflate tumekuanga tukibiwa hata nikachukua kwa maobi. There's a Sunday kitu kama saa 3 za usiku gari yake ilikuwa stoned hapa hivi. Aikari a itora rĩu nĩ makũmithĩtie gĩko kĩu kĩa ũnyamũ na kũria maobitha a ũgitĩri itũũra-inĩ rĩu kũgacĩrithia ũgitĩri na gũtigĩrĩra ekinaĩ a gĩko kĩu kĩa ũnyamũ nĩ manyitwo na kũherithio kĩwatho. Sasa kama imeanza kufanyika mchana hivi, tutaenda wapi? Usiku ni tabu, mchana ni tabu. Hatujui nani ataokoa sisi kaunti hii. Kiribotera Inooro TV, chetagwo Aresi Joki wa Wadari.